Imwe mu nkuru zikomeje kugenda zigarukwaho cyane ni uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda akaba rero yatangaje ko ibiganiro byari byatangiye byo kuzahura umubano w'u Rwanda n'u Burundi byahagaze nyuma y'uko iki gihugu gikomeje kugira uruhare mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byagarutsweho kenshi cyane u Rwanda ruvuga yuko kuba Burundi bwaragiye kwifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko FARDC Wazalendo ndetse na FDLR yiganjemo basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ari kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane bigaragaza ko Burundi budashishikajwe n'amahoro mu karere ndetse ko bukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rubangamire umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Burundi kandi bwaje gufata ingingo ikomeye cyane yo gufunga imipaka yose iruhuza n'igihugu cy'u Rwanda, ibyagize ingaruka ku rujya n'uruza rw'abaturage b'ibihugu byombi, abarundi baza mu Rwanda, abanyarwanda bajya mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma Burundi bwashinje u Rwanda ko u Rwanda rufashe umutwe wa Red Tabara wiganjemo abagerageje gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi muri 2015 ku butegetsi bwa Petero Ndayishimiye, ariko ikaza gupfuba cyangwa se ntize kugera ku ntego yayo. Gusa n'ibirego u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana. Nakubwira ko kuva ku itariki ya 10 Werurwe 2025 ntumwa zikora mu bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye mu ntara ya Kirundo ziganira ku bibazo by'umutekano byateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi. Imwe mu ngingo rero ikomeye cyane zaganiriweho ni ukuba Burundi bwafungura imipaka yabwo n'igihugu cy'u Rwanda bwafunze muri Mutarama kuva mu kwezi kwa mbere 2024. Ku itariki ya 11 Mutarama 2024 Burundi bwafunze imipaka yose ibuhuza n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara utavuga rumwe na Gitega, ibintu u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko hari amakuru adafite aho ahuriye n'ukuri mu by'ukuri. Hanyuma umubano w'u Rwanda n'u Burundi warushijeho kandi kuzamba ubwo iki gihugu cyatangiraga gukorana n'umutwe wa FDLR mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Nyakanga 2024 intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye muri Zanzibar mu mwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Icyo gihe impande zombi zagiranye ibiganiro ziyemeza kandi gukora ibishoboka byose mu kuzahura umubano, mu kuguhura kwakurikiranye n'inama ndetse n'ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza leta y'u Rwanda n'u Burundi. Nakubwira ko mu kwezi kwa gatanu 2025 Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko iyi ntambwe yari yatewe yagiye isubizwa inyuma na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugaragara mu mvugo zibasira igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro uyu Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru bikora ku muyoboro wa kuri murandasi, yagaragaje ko ibi biganiro byagiye biba hagati y'u Rwanda n'u Burundi byibanze cyane ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC kurusha gufungura umupaka. Ati hari icyo kibazo cy'umupaka, ariko ubirebye icyo kibazo cy'umupaka ntabwo aricyo cyari ikibazo cy'ingenzi. Ikibazo cy'ingenzi gihari ni uruhare ingabo z'u Burundi zifite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho izo ngabo zifatanya n'ingabo za Kongo ariko n'indi mitwe irimo w'abajenosideri wa FDLR, imitwe y'Abazalendo mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Yavuze ko ibyo biganiro bitagihari kuko u Burundi bukomeje kwishora muri iyi ntambara, ariko banatambamira ibikubiye mu masezerano ya Washington yashyizweho umukono ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ubu inzira rero twarimo icyo gihe muri Gashyantare na Werurwe ntabwo yakomeje kubera ko nyine ingabo z'u Burundi zariyongereye mu burasirazuba bwa RDC. Ati guverinoma yazohereje izindi ngabo, tukaba rero twumva ko atari inzira nziza kuko bibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, n'amasezerano avuga iby'agahenge, avuga ko ikibazo cyakemurwa mu buryo bw'ibiganiro, mu buryo bwa politike. Hari inzira yashyizweho kugira ngo rero amakimbirane n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo birangire. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje avuga ko ubu rero ibyo tubona n'izo ngabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo zimaze kurenga 10,000 ndetse n'umujyi wa Bujumbura ukoreshwa nk'ibirindiro byo kohereza ibikoresho by'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati naho bigeze rero ntabwo ibibazo birakemuka, ariko twe icyo twifuza ni uko Burundi bwatera intambwe yo gushyigikira ibiganiro biriho ndetse no kwirinda gusuka lisansi mu muriro. Nduhungirehe atangaje ibi mu gihe hari amakuru yizewe ahamya ko leta y'u Burundi imaze iminsi yohereza ingabo zayo mu bice by'ingenzi byo muri teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo kugira ngo rero zikumire abarwanyi b'ihuriro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za RDC kandi zimaze igihe muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo zatangiye guhungishiriza intwaro zazo mu bigo bya gisirikare mu Burundi birimo icya Mudubugu.
icyemezo cyo guhungisha intwaro cyatewe n'impungenge ingabo za RDC zifite ko abarwanyi b'ihuriro rya M23 baramutse batangiye urugamba rwo gufata Uvira bashobora rero kuzibambura nk'uko byagenze ku ntwaro nyinshi cyane M23 yafashe ubwo bafataga umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagiranye na BBC muri 2025 yavuze ko afite amakuru yizewe ahamya ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Bujumbura rubinyujije muri Red Tabara ifite ibirindiro mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Gusa mu Ukuboza 2023 nibwo Ndayishimiye yatangiye gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara nyuma yaho uyu mutwe rero ugabye igitero muri zone Gatumba i Bujumbura. Gusa rwasubije ko nta numwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ruha ubufasha. Agaruka kuri ibirego Minisitiri Nduhungire yavuze ko ibyo ari ibinyoma byambaye ubusa byatangajwe inshuro nyinshi ariko ko nta kintu na kimwe gifatika bashobora kugaragaza. Ni bya bindi ati byuko nabo nyine ibyo bakora mu burasirazuba bwa Kongo ati mu gushaka guhindura ibiganiro bakavuga ibyo bya Red Tabara ngo nuko dushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ibyo ntabwo rero ari byo. Ati icyo twasaba Burundi ni ugushyigikira ibiganiro biriho kuko ari byo bizaganisha ku mahoro arambye mu karere aho gushakira impamvu hirya no hino zo kutubahiriza amasezerano impande zibishinzwe zashyizeho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duce muri iki gihugu cya Kongo mbabwire ko abanyapolitike 12 bo mu ihuriro rya Union Sacrée rishyigikiye ubutegetsi bwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bahataniye gusimbura Vital Kamerhe ku mwanya wa Perezida w'umutwe w'abadepite. Vital Kamerhe yeguye kuri uyu mwanya tariki 22 Nzeri 2025 biturutse ku gitutu yashyizweho n'abadepite bamushinjaga rero gucunga nabi umutungo ndetse no gutesha agaciro inteko ishinga amategeko. Byabyitezwe ko hashingiwe ku bwumvikane bw'abagize Union Sacrée uzasimbura Vital Kamerhe azava mu ishyaka rye rya UNC, ariko bigaragara ko abanyapolitike benshi cyane barimo n'abamaze igihe muri politike ya RDC bashaka uyu mwanya. Mu bashaka uyu mwanya rero harimo 2 bo mu ishyaka rya UNC, 3 bo mu ishyaka rya UDPS rya Perezida Felix Tshisekedi, ari mashyaka agize ihuriro ahagarariwe n'umukandida umwe. Tariki 22 Ukwakira Willy Buhini Mushiki wo mu ishyaka rya PEP yarwanyije igitekerezo cyo gusimbuza Vital Kamerhe umunyamuryango w'ishyaka rye, agaragaza ko ibyo bidashingiye ku ihame rya demokarasi. Ati Union Sacrée ntifite abayihagarariye mu nteko, bityo rero nta mpamvu yo gushyiraho umukandida umwe. Muri aba bakandida harimo Christophe Mboso Kodia wabaye perezida w'umutwe w'abadepite kuva muri 2021 kugeza 2024, ubu akaba ari vice perezida wa kabiri w'uru rwego. Mboso yagaragaje ko ari we mukandida washobora kuyobora neza umutwe w'abadepite ashingiye ku burambe afite muri uru rwego ndetse no muri politike y'igihugu. Icyemezo cya Perezida Felix nk'umuyobozi wa Union Sacrée gishobora kandi kugena uzarihagararira mu guhatanira uyu mwanya, akaba yanatsinda ariko kikaba cyanateza umwuka mubi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere. Mukomeze muri banditse ijambo subscribe mu kuboko kw'iburyo ndetse n'ijambo s'abonner kwa bakoresha ururimi rw'igifaransa, mukande kunzogera kandi mwibuke gusangiza amakuru abandi ndetse no gukanda like cyangwa se kuyakunda, kandi mujye mwibuka no gutanga ibitekerezo nyine muri comment section, hanyuma tujye tubiheraho tuganira ku makuru yacu y'ubutaha. Mukomeze rero mugire ibihe